makuru y'uyu musore wicaga abakobwa yaba ari impamo mwabimenye bimeze gute? Nibyo koko byamufashe twanabimenye nawe abo yavugaga ariko ntabwo turamenya neza ngo ni bangahe. Turacyakurikirana rwoko igihe kigira turagenda tumenya amakuru tunatangaza imibare. Kuri ubu uyu musore yitwa nde? Yaratuye muhe mu kahe kagari? Yitwa Kazungu, ariko yagiye akoresha amazina atandukanye. Icyo twamaze kumenya ku buryo usanga kugira ngo Kazungu umenye amazina ye ni Kazungu Denis, ariko amazina yagiye akoresha amazina atandukanye ngo tushaye mu gukurikirana kugira ngo tumenye amakuru nyayo. Aya makuru mwaje kuyamenya mute? Nabyo byatewe nuko hari ahantu yabaga mu nzu yanga kuvamo. Aho rero niho twamenye, noneho turangije kugira ni nawe wabyivugiye ko hari abantu ashobora kuba yishe, hanyuma inzego zirakurikirana. Ni naho ariko nabyo yabivuze ari mu nzego z'ubutabera kubera ko yari yanze kuva mu nzu yari arimo. Umutipe ngo aryaga abana ubu nyine akahita bica nyine. Ubu ngubu bageze ku bantu 12 babacukura nyine mu cyobo yabatagamo. Yabataga mu kihe cyobo? Yabaga mu nzu y'ibyumba 3 na saro n'igikoni. Ngo we mu gikoni no yari afite cyobo. Yego. N'ubu ngubu kabisa bacyari kubatabura niho mvuye. Abo bari gutaburura bari bamaze kubona abakobwa bangahe? Ngo ni 12 ariko ngo harimo n'umutipe ngo basaga ngo yishe kugira ngo agendera ku byangombwa bye. Ni yongiyo nyine Kagame iki? Ugiye kuhaza? Tugiye kuza none se. No, ndi muri radar ni mwagera mu mvugisha twite tumanuka. Abo bakobwa se hari abo mwamenyemo? Shana ngo barabamenya kuko uwo yishe ku cyumwe ni wari utarabora, abandi bari barabuye. Ubusanzwe se yarasanzwe abaye hate? Nko kubeshya rero twagerageza tukabaza nk'abaturanyi, ariko yarumengo yameze nk'umuntu w'imitwe ngo afite ngo bamufatanye ibikashe n'ibiki byose, ngo afite ibintu byinshi. Aho yabaga hari iwe cyangwa yakodeshaga? Yakodeshaga kandi baramaze n'amezi 9 atishyura inzu. Uti? Baramaze n'amezi 9 atishyura inzu. Nabwo kugira ngo babimenye bari bamusohoye nyine muri iyo nzu ku ngufu. Yego.